ngai thatu le thlir tu te zong song in zawa in che bai le vek ole tun tum kan video chuan khovela ramshi omber ni an soi chin North Korea mi puite ro rial lai mek Kim Jong Un thak thei tura an lo ngai Kim Jong Un farno Kim Yo Jong chanchin le ro rial lai mek te chung ko chanchin ngai nom tak mai kan ngai tha in kan thlir ho le dona kan la shiat lo tur thil tam tak te po kan soi dona wangin video te abula chang atop thlingin min lo ngai thak sakin min lo thlir sak le cheu donia a chanchin kan soi ber tur Kim Jong Un farno Kim Yo Jong hi North Korea me chithil ti thei ber le hla on ber dia soi chin ni in kumsang ni som pariat February tha a Winter Olympic Pyeongchang South Korea neina in khoma khan North Korea lampo until we a he hun mang tor hian North Korea mi ho chu February ni ko a Incheon International Airport ron thlengin North Korea ina South Korea leilung an ra awang hian media mi te po chu thlona tum huna chuan an pum khom se mema ti chuan he hun mang tora North Korea atanga South Korea local teaching a hian North Korea politics a mi poimo takmai Kim Yong na po atel ve ngi a ani hi ro rel tu Kim Ung Chun ti lawa chuan North Korea mi poitena an hloron ani a ma se he politician mi thil the tak aya media te mitla zok omin chu Kim Jong Un farno Kim Yo Jong ni in hemi chuma Kim Yo Jong lo in lan hian mi poiti ti chu asiam sa te emema a chan chu alandan zom takle amit meng thip tak pi alama anoi moi tak te chuan mi chu ala lo theilawa chu mai pi alama tungi ani ti ai ma chuan anuta khovel ram shoi tu song songa nun jong ber an ti chin Kim Jong Un farno ani wang khani ome te chuan Kim Yo Jong hi auna paro relna akipakoya zom thlap mi ani a auna pa hi atoi om thathenin kong engkima athlop thale boka ani hi eng angmi ziangi ani a tungi ani chia anon chungrel tak chu thui tak hria theini lo ma se kan thei angin a chanchin hi intan kan ron bo se ani kan hria theu angin Kim Yo Jong hi Kim chung kwa South Korea leilung rap masaber ani a anoi moi tak phena hian eng angril ru nge apotang ti po hria thelo khopa me chedang lam tak Kim Jong Un farno ni omreng ani a tin masona soitur omsi lawa punri tak chungro rel thei anram mi puite tere thei tu Kim chung ko tha ani na hian ami zia om ang tor po kan sathiam thei thuak ome te chon kumsang ni som pariata Winter Olympic nei chama South Korea akal tumpo khan kumsom kwa upato North Korea pa mi puimo tak mai chuan anro rel tu farno hi za takin a thutna alo kiana he hian anrama Kim chung ko mi zia tur om ang atar lang cheng hle ti in media ten an chhota choya in South Korea President Moon Ma a Kim Yo Jong a thut khan a mela chuan hoi senale chapona cheng taka mu theini in South Korea President chu thamlo mel taka a mel lai tele a hoiwa de chuan Yo Jong chu meche satlia mai ani lozia atilang cheng he bok ani Kim Yo Jong hi September ni somni paro kumsang kha sakwa somriat pasaria khan Kim Jong Il le ko yang huite fanau pangber ni turin alo pianga unau pa pahni nein chungda chu Kim Jong Chul le tunaro re lai mek Kim Jong Un ate anni a tin anni ba ka apa hian anupui masa song heriminen fapa pakhat nei bokin aming chu Kim Jong nama ani boka anpa Kim Jong Il hi me chimi taknia soichin ni in amma chuan afati pathum le anupui te hi wantlang hnuwa po anin lan ve ngai meu lawa ani na taka chuan pa ber hian mi puide hmu thelo tur hian hunrei tak chung chu alo thukru thena he thil hi a chan ber nia langta chu Kim Yo Jong tenu ko yang hui hi Japanese thisen kai ani awangin North Korea ro re lai me kim te chung kwa khobe mit hmuwa timing cha thei tur anga an nge awangin mi puide mit hmuwa hian anin thupnia soi ani a chumi wan chuan song herimine na an fapa Kim Jong na ma chau kha mi puite chuan Kim Jong Ila fani chun angin hunre tak chung chu an no hringi ngi a te chuan Kim Jong Ila ro rel na keng chun zom thei tu tur po chu Kim chung ka local to dan chuan anu pui ma sa ne na an fapa Kim Jong na ma kota om tura ngai na aliat lia tin apa Kim Jong Ila po hian nakin loka aro rel na thut pha thutur afapa Kim Jong na ma chu anau pante ta anram shoi tu thatak ani theina tur hian a chhorna sat mai ba ka
ami ze ang te chu a fapa ina a put ve theina tur hian a shan pa liaw liawin zirtina te a pe thina chu mai ni lovin a office a fapa Kim Jong Nam chu hroi thinin chuta chuan a thutna hmun chu kok pa chuan na kin loka ala thut ve na tur ani thote a shil fo thin bok ani chu lawa Kim Jong Nam hi pafil tak mai hoi zau tak mai ni in Switzerland le kha zer thin ani a English te French te le German tong da chu adwang to ka mang thei tur hian a thiam na la chumi ni wan chuan North Korea mi poite po chuan Jong Nam chu nakin loka apa thlak tu tur ani ngei chu an jing beka ma se maktak main Kim Jong ila fapa upaber hian ramro re na chu a kot mor po hian atok tamni alawa a chan ni bera lang chu apa Kim Jong ila chuan a fati kota chuan aramro re na chu handa tlak ani MT in ngun takin angai to a ta chuan a fapa upaber mi poite po ina ama thlak tu tur an ngai chu an ram shoi tu emi tur chuan tling tokin a shilo ni ina langa chumai ba ka Jong Nam kota North Korea a omani chuan an ram chuan tluk chiat bak ma chon tur so nei talavin a hmu ni ina langa tin a fapa pathum de jinga amilai Kim Jong chulala chu pahui zau lo ve tak le ami hring ang zonga ngai tua po a pazai lo ve tak mai ani awangin apa chuan an ram ro re na chu a kota ngai ngam taka da chini donin a shelo boka chumi ni wan chuan a fapa no pangber Kim Jong Un chu a ro re na thut pha thu thei tur chuan a fati jinga tling tok bera sha in ani kota hian a ro rel na po kha a hlan ta ni in angai theya chumai ba ka a fapa te kota hian aram ro rel na kha da ngam lo po ni se a fano Kim U Jong Il ka thung chuan ngai ngam taka a ro rel na ada ngam tur tho hi a soi tho bok ani de chuan a fapa no pangber Kim Jong Un chuan hun rei tak chung an chung ko ina an lo shoi do ram chu a shoi ve theimi angim ti chu en thlazelin ami zia po in apa mi zia chu ateu berawang le ro rel na thu thlenga thu thei tura a fapa te jinga a om ber ani awangin Kim Jong Un chu nakin loka North Korea ro rel tu ber ni tur chuan a fapa upazok te ain Kim Jong Il chuan a thlangta ani he thil hi soizel ani dan phe chuan Kim Jong Un kumriat ani lai po hian an ram ro rel na chu a hre thuin an ram po amang ema kumsang kha zakwa sumkwa paruka Switzerland an chung ti bela an zerna an chunjom lai po khan Kim Jong Un chuan an ram chu asir lai puite bula chuan a tran thei ema engti ka imo chuan an ram chuan ram changkang tak tak tena an nei ang le an ti theng te chu an la ti ve ngei tur thu te huai sen takin a soi thina chuti lai mekin an ram la chu sa khonei phallo na hmon North Korea chuan Kim chung kwa ti aya thil ti thei zok ro rel chu anom ngai lova an chung kwa chuan an duang angi mi puite chunga chuan an thil ti theina an lan tir mai ba ka in ti du da na atam hle boka mi puite la chuan an ro rel tu te thu zom bak tui tur chu an nei lo ro rel dan chu an du lo zong tak po ni se North Korea Kim chung ko ro rel hnoya an om chung chuan eng ang ro rel na po chu an zom angai tok maya chu mai ni lovin eile in ani se an re thein an non a che ple boka abik takin Kim Jong Un pa Kim Jong Il le apu Kim Il sung atena ro an re lai khan mi puite chuan sheum an tor na sem ema an nuna ngi po chuan thu an nei lo ti thei khup ani hiala ma se khatia Kim Jong Il kumsang ni som pakhat kuma a thi tak no khan ro rel na chel chun zom tu tur Kim Jong Un laka chuan mi puite po in be se na sang tak mai ani ta a chan chu khothlang rama Kim chung kwa kal om chun le rampo na zerna sang tak thleng thei chuan an ram chu apa le apu ti anglo taka a hruai an be se mai ba ka Kovil ram dang te ang boka masona ra bi an ra ve ngai the chu an be se ya amai ro chu an be se na te chu Kim Jong Un an ro arel ran che chuan a bole tak ngal vek mai Kim Jong Un chu arami puite laka chuan ain tilal thiamin a thonei na te po chu a mang thiam thale maya ma se apa le apu ti anglo tak khan fin phakar deuh na nei thungin chu chu arami puite kyanga hun a mang tambi ka mi pui ma ain lan na sa in arami puite ti hlimpu athiam hle boka chumi ni wan chuan apu le apa ti ai ngo chuan North Korea mi puite po chuan Kim Jong Un chu an ngai na zok ati theo me chuti rwal chuan aram ro rel na in rol ni a hriat apate ange jongsang ero chu December ni som pahni kumsang ni som pathuma khan manin a that soi tak mi a tin apate tak sa bung chen khate po chu mi pui mo thei tura pholang bukin
chu athu nei na tu ma anin rol thei lo zia tilang tu nin an sei boka he mai ba ka hian kim chung ko in thla chon da na ro rel tu tur a u kim jong na ma po kha an ram hmel malian ber US ne na an ram thuruk shil tu nia ngai ani awangin kim jong on na chuan Malaysia kim jong na matlan cheto chu a tha zui le boka te chuan kim jong on ti lawa North Korea mishing lar ber pakha chu a farna nei chun kim yo jungi kha alone ta ani hi wantlang muwa ainlan na masaber chu apa wina hun ser an manna ni in hemituma ainlan po hian media lam chuan kim yo jungi chu kim jong on anu poi ri so ju imo an thiala chuti khop chuan apa khan afanu hi alo thu bo chin alo ni ti chuan kim jong on an ro rel na dik tak akal pui thena na mi poi mo tak mai ani tho media te chuan seima se ram alo shoi to da na changa en chuan North Korea ram shoi tu hian thatakin aram a shoi na lai hi motor omlawa tin yo jungi hi khovelin North Korea an mo da na mi poi mo tak mai ni bokin akota hian North Korea hi thui takin ain ngata auna pa awang hian din hun sang tak tak te lo thlen pha to in hun sang ni som pasari October thla khan North Korea Politburo a alternate member ata na laklu ani a in ani hi khowela hetiang din hon me chazinga thleng thei pani nani in an ramtan hian me che hoi sen tak ani mai pe alama khovel mita North Korea alan that thenan hian azin kwal se mema auro rena chu a thlom se antirnan media ma po ve tam tak an ram ro rel to dan le an ro rel mek dan chu a fok chin hle bok ani ma se mi tin engwangin nge yo jungi me chanui moi tak mai hi mi hlom tak ani e ati kan ti chuan kim jong on ro rel na chi bai tak phena thulai la tu be chu kim yo jungi ani wang hini in a u benga lu tu reng reng thil chuan kim yo jung hi apal tlang angai ma sapot zela chu chuan u ro rel dan dor thui tak hi alan tir ati thei ome te chuan kum sa ne som pakwa khan kim jong unin Vietnam atlo tum khan North Korea rel chu naning station china achola heta hian kim jong un chuan me zel zuk chol nein chutia me zuwa ate lai chuan akyanga afarnu kim jong un chuan au mai wa paina tur chu lokingin alo zui kwal du duwa hei hian chiang taka ati lan chu yo jang hian u hi aza hle ni ti chu ni ome tin yo jang hi kim jong un farnu satli ani ringot lavin au veng hin tu thatak ni in alanga ani na taka chuan au hian aram ro rel na konga ngai to na fing tak ani thena tur hian alang lo roma na satakin apui chin ngei po arin om hle bok ani heng ba ka hian kum sang ni som pariat le kum sang ni som pakwa po khan yo jong chuan au hi Vietnam le China a azin a troi omin hemi tuma po hian kong tam takin a u chu anram shoi tu ani awang le a u ani wang shim po hian za na alan ti lai tam tak chu motor oma chu mai ba ka kim o chung hian aram apmangai zia alan tir na sa thinin a hwai po a hwai le boka South Korea mi che politician ti po kha na sa taka se sel boy boyin US president lo ni to Barack Obama ti po kha angai poi mo lo zia ti lan tir nan Barack Obama an US a ro are lai khan ya chung chuan US hian kan rama tanga Christmas thil pek an dong ani wei chuan alom omlem lo khopang ti in alo tong chuak zeu to boka chunga wang ti chuan mi pui lam po hian Kim Yo Jong kota North Korea ro rel tak tak hi onta se chuan ton ai hian North Korea hi a hla om sok ba ka mi pui te po an ra thei zok ring an tam hle a in Kim Jong Un an hetianga ro rel na chan po hi afarnu Kim Yo Jong wang vek ani ring po hi an tam hle bok ani ti chuan kum sang ni somti April ni som pakhat atanga Kim Jong Un bo thut na khan mi pui ti a zona ati tam ta emema chuta chuan an ram shoi tu chu damlo na nasatakina atlak bok thut anga media te chuan thu an thedar na satba ka thi ang hial te point thu athang mana in khatia mi puite le media te ma Kim Jong Un ain lan lo lai khan afarnu Kim Yo Jong chu alang sarin a u chu aron lo lanta anga ngai polpo an katnu kureng ani kha ma se heta che hian Kim Yo Jong chu ing ang chi anon rongi ani chu lo lang ta che in jun thla kum sang ni som ni kuma khan South Korea ne na anin biak po na ber North Korea hom chung om chu abom dar ta veka chu chon South Korea ne na in soma tha chu soilo ram dang te nen po a in lei china tha nei adu lo zia alan tira in me che hlawm le to khir tak ani zia he thil thleng hian ati fia hle ome ma se kum sang ni som ni pakhat khan
ia jang chu Politburo atang chuan ban ani ta thuta chu chuan mi puite chu ati shil hain Kim Jong Un chuan aro rel na thlak thei tur hian afarnu chu adu lawanga nakin loka alal thut pha po chu ron chu puya tummayang ti a hlo wangin a unau nu chu a unau pa jongnam ang bokhan apai thata nia an ngaya ma se hi achan dik tak ero chu chiang taka soitor omlo thung ke chuan himi hnu loka hian North Korea mi puite le khobel ram sang sang mit la thei em tur thil chu ron thleng le thutin chu Kim Jong Un fano Kim Chu I ni in khobel mit muwa phau chwa alo ni ta a kumsang ni somni pahni kuma khan chu I chuan apa chu sipai thil ti puina a ron zuin heta tang hian apa bula chuan mu ani chhauta fawa chu chuan nakin loka apa thlak tu tor ani chu atilang ni in alanga hetila hian kumsom mi lek ni ma se apuitlingin Khobel ram shwai to hlom bernia an soi chin fano ni theipuin alang lawa chuti rol chuan me cheno pangdu om takle mel thatak ani na phena ero nakina engril ronge apotang ti chu mi puite zona ani thung chu mai ba ka November ni somni pakhat kumsang ni somni pathuma North Korea in wansanga satellite a thlo chwa tir tumpo khan ram shwai to lok ber te bula Kim Chu E chu atel phave hiala engtiang che nge apa hian ama thlak tu tor a fano hi a shwalang ti le a farno ia jing ai chuan adin hmun po hi a that mel fe zok buk ani le chuan North Korea hi khovel hian engtin nge a che tang ti in an thler ta thupa a chan chu alo che to dan chin te hian khovel a bara khai chin em wang ani a engtin che ange an ram ro rel na hi ni zelang ia jong hian a ulal thuthleng hi chu pui atumangem ti da chu mi pui te chuan kan thler thup ta ani Ole khati song kha ton chuma kan ngai thla khau le the chu alo ni le ta a video le peka in mole kan tum ne cheu don ya